ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat clear. Ya kajing kan bian de ngem soi rawan kan bian namar ngem lagi kena ke bangin tu ni yang nasam nang ni nang tai kadi ka kamai jak po jong isiman ka bangi kamai hi ba imi la jong kiti kejan te ka pementa ngi nakalyang jungi baro ngi menjor bet bangin ya kamai namar ba la dangi kakinhun jagi samla ka baju kamai dagi thok kila shong jinga lang benta kasngi kakhan reutrik ulber arja phusau hamadan malki ban perkhat kumnu bikin le hade makalami ke jingkhanglat ya kam jongki kabaki ju em daga bakamai dagi thok niki arshaka hagri ke jinga lang la shim ya karai bikin beteng bet ban kamai kumagi jule bat kin tre satya banis nokti bat kanu company kabadan yaki app habikran mo convener chongkane ka kinhun ki samlanya thok ubaki nongkinri ulong bigladap ajing tho shaka sarkar la phrani khandai sin ban pin i ya ka jing ajing mo chongki hinde ka sarkar kam juba ulong bagadi ti ok la plat ya ka permit hinde kam ai ki bak batha baki den penyes no bak kanu ka company hinde ulong bradayas no baki company kiminto shu namar banalor ka khajna baki hapsiu shaka sarkar ki hapsiu ru sa shaka company kumta ki kwa pensi bet ya ka bai permit baka khajna shaka sarkar kanakin am sha khati than habakli kin ne kumno la risha bat hagi pulet banong kenri ulong bakin cuba bakim don kam don jam ki haban kamai kumni bat ulong ru bakim de khina tu negi khina di drug hande ki kamai ya ka hok nakalyang jungi mentasi khot ekane ka jingalang halor ka issue ko ba ngingi de nakalyang jungi ngi de kini ki bakamai arsaka by taxi te nakalyang jungi ngi la ai jingtho sha ka sarkar ti nadu last year kadba ka sarkar kamsim na reply ngi halo jung ta jing tho te kadba menta na po DTO transport department kila pelaj ka permit te halo jung ka permit anda nangi ki members baro ki bai kamai kindal isim te ki ong ba ngin haban asit bat ki wi ki company dan nakalyang jungi hakatuka points an order ka bangila ai po transport minister ngilong ba nakalyang jungi ngikwa bangin inshim ka permit ngin siyo ka permit ba ka tax ling ba jong ko government ngin kwa ban let ling ba jong kinu ki company te nakalyang jungi takatahi but ngikwa namar ba ngin long individually but self benefits katahi nakalyang jungi halo jong kata ngingim dei ki bakamay rapido ngingi bakamay dagi skuti jong la disimat takadaw ngin sayang offline ro nama bale bangi kamay da ka skuti ka jong la jong ngi commute ling ba jong nung apps nama bale kani ka di kalat ka kam bayo kam yo jam jong ngi khana samla baro te halo jong kata te ngim don ni halo jong taw apps jong rapido ni jong kinu ngim don ni takadaw ngi yang ti jal la jong bangin kamay ngi digi offline riders tamba halo jong kata ro ngi la ai gi to ki points an order ko mangalao ya ka sarkar bangin sim ya ki permit alias nginyo identify nginyo ki kinja identify ba kanang makan sok kale kawan customer adu menta te ngidon kumba light spot tam ngim la ban batai exact ngidon kumba kumta light spot tam mahdu menta te kampat dun kanu ka jing register ngi kamai be kum to ti takadaw namar ba ka jing bom register ka de ha ka jing bom sim clear ka sarkar halo jong ka jing thok ka bangila ai mangi halo jong kata te ngi la ong hi ba ha ka ti ki points la don gi bon gi points hi bangila ai ba namar jongi namar kini ki bakamai kamde ka bakamai kalong nganong kamlong kum ki taxi sto ti takadaw kalong ka simjing ba hingi bangin kamai sabat ki wi company ladangi siw ka permit ba ka tax sarkar ngi haban siw sai gitu ki apps nama gitu ki simple right te kalong ka simjing nama ka jingyo jingkot lo kamde ka babyang te halo jong kata ka momot ba khamtam gidi ki two wheelers riders ki bike taxi ngin kamai ha por slap nginyo kamai kanno te khamtam halo kata ro sa ka por telang nginyo kamai tang kanot trip tamon pendap yu ile diru kamlong ka basok kan te nakalyang jungi hi baro te ka menjor ka pamenta kalai ba ngi kwa ba individually ngim kwa bangin bat kinu kan
Kajingbit katakan kajingbit te namar ba ngila ada ai gitu ki inadu lasia ngila ada ai gitu ki point san odo ki jongi kabakari ka sarkar kampat ajingbit yangi te ngile kumno habang imdon kamdon jam te kan ni ketika la yo kam jam yangi kena baro kajmenjur ka mental singi ka bami nang ne kadi ka ba ngimut ban ni kendo biang next week ya transport minister buram jongi te halo jong gitu ki point san odo ki bangla ai ki bakar reply kampat yo te katai next week ya kajing ken bian de ngim soi ban ken bian namar ngim de khana ki bangi tu ni yang nasam nang ne nang tai kadi ka kamai jakpo jongi simen ka bangi kamai hi ba imi la jong ti kejan te ya ka bamenta ngi nakalyang jongi baro ngi menjur bet bangi nya kamai namar ba la ngim kamai ru ngi thiet jing thiet yang asam ngi thiet akai kalong kai ke bazinjak la ki pulit ki bat te ngin ong be baka jing tho ngi la ada ai ko sarkar teko sarkar ka kampat reply ngi tengin le kamno kan habang emdon kamdon jam tengi haban ladang di man ki khana ki bai di drugs ki bai komni ngam tai ki bang itu ithem ni yang nasam te ki la ban sim habok an nya ki kan ngi bang em dei te kam kita jadi tu ngila kendu i balamin to ko poin dang don balamin ngila kendu ya transport secretary ngila kendu ya transport minister ngila kendu ya home minister ngila kendu pajubab ki siongin sa reply hadin dia mentala kat as of now dia kalong ya ka menta kalau ni prak nai banai mo batanga fi namar menta kalau mix up ngimtip ki kunoi khana rapido ngimtip ki noi khana ke bodon man ngimtip ki khana jong ki we ki company dia kalau mix up ngimla bat nong bau ti di khana jongi ngimtip yu di rapido ro so nakaliang jongi hi tangi bakamai nyong bet kong fenet dak skuti ngimong dak anu ka ayo kan ya kata ya ka pementa takadaw nga ba nakaliang jongi hidai ngimpat yo ka approve na po ka government teladang ilayo ka bumut ngin sala banjam ki ba bas kamat ya ka pementa hidai ngin long individually ngin kamay ka long lala ka jong ka simet kan ya kata madu ningkong swa kumnung itep ban kamay arsaka kadai ya buram ya rapido mah ni kasi ngimpat tep ansua kumno kamai arsaka lingba jengwan so karapido ngitep kamai arsaka de ha kapaning kong hing ya kamai online bat dang ila kamai online ski ki brewi lalong ki hikai hi kumno kamai offline bapa namlak teban book you app so bahasa libu nga aba request ki brew nang ni panong em amban se hapan la jam hikir ki de dia suki katakan ke penuan niki ba ngin kamai offline mendai tang kata bagi peni maki bat kawairu ka rapido company ru ka riat kalong kapalit hayangi bangkin siap kiat buan ni dia ngim dap kan dia kambiang ini hayi yang asam pendap umde kambasak mentalik thairam takadang sapun poi kamai offline kistan kidan ngilapan permission hi naki in charge jongki traffic beper kidan bangipan apo matran dan apo nang temai pan marti ki napo ka tamat hi kisua kisong yang to kata teli umde bakan blok nomor kiru kisu nomor ki badan kam ti kisu i ba ngimde bengitu umde thiam kembala ada ong pesan ngi kamai ko hak ban em yel dia kador hi tengi suya adjust kum ni pentam no nakador online malu malakan katukannya halo jong kata kador kan batai mga kalau along kador ka iki ka bangin asim khindat khamtam mo asim khindat khamtam ya ka taxi nama beli nama bak ngimpak don identify cuma ong kampak don jing itu yangi bangi digi bakamai asaka ti ya ka pamenta nama ba ladang ilek kumna malki namot pran chubo suppose namot pranah malki point ngishim san puringa ti namal ki point ka jenjar ngi bangin yo seti semot paran takadaw ngishim san puringa nama balik empat nomor keempat verify tan apa government ngi bangin di ki bakamai onang gila verify bat government nginlet up down ngila yo ki nama balik ki customer ki passenger kila itu ngi bangin di ki bakamai ami komis no iren do ning kongru ngi kamai individual bet ngi kamai individually ya karai menta ka bangi ong bangi ni kendu stang next week yo transport minister tengin ya pat ya kai ka bangin cycle natin nang takan nakaliang jungi hiten namar ngiru ngim takadang ong ba ngimpat long identify te wat yang hang ne para ngamtip uno ba kamay rapidoro sto namar ngimpat identify ra yangi tela dak identify ngila itu kan uno kena ba kamay rapido uno badi jongi ngila sto